Hai, saya Hanan dan Hai, saya Mia. from IDP, Your Vision, Our Creation. So, okay, hari ini kita berada di mana, Damia? Kita berada di 23 West. And kita nak buat house tour pada tahun ini di mana 2025 dan rumah ni dah siap pada tahun 2022. So, kita nak bawa you guys tour rumah ni after almost 3 years. So, let's go. Okay, so rumah ni rumah jenis apa dan berapa tingkat, Damia? Okay, so far rumah ni banglo 3 tingkat. Okay, so kalau kita boleh ceritakan apa yang kita buat luar dan dalam. Kalau kita boleh tengok kat belah luar ni pula, basically the whole structure kita repaint balik fasad, and then macam carport kita tukar tiles baru. And then kalau tengok di belakang kami ni ada pocket garden, left and the right side of the house lah. So nak nampak dia, orang kata greenery, ada scenery sikit. So dia ada ni lah, landscaping kiri dan kanan. Yes. Right, so kalau kita tengok belah kanan ni, depan ni, apa yang kita buat pula di sini, kita ada buat feature wall lah, kiri dan kanan. Betul. Marble tiles, effect tiles, and then ada LED strip. So siang tak nampak sangat lah, tapi bila malam dia akan nampak dia punya ambience tu, lighting tu. Kalau you guys tengok kat sini, before kita masuk rumah, of course kita ada feature wall, and then kita ada sitting bench lah, ataupun bila kita keluar, kita nak keluar rumah, nak pakai kasut, so the best thing is kita boleh duduk pakai memudahkan kasut. kita. Betul. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright, so apa yang best rumah ni, bila kita masuk, dia bukan ground floor tau, so dia ada lagi bawah. So ni consider macam like first floor actually. Yes. So bila kita masuk, kita diterangi dengan double volume and chandelier customized. So basically bila you guys masuk, of course first thing kita akan nampak double volume ceiling, which is nampak sangat spacious, and then kita akan nampak this giant motorized chandelier which dia customized. And then dia macam consider jadi orang kata main attraction of the house lah. Dan lagi bila masuk terus nampak this thing, so it's become a main attraction of the house, focal point of the house bila kita masuk. Tu sangat penting bila orang kata first impression. Bila you buka pintu je dah fall in love. Gitu. So rumah ni berkonsep apa, Damia? Mungkin Damia boleh ceritakan sedikit tentang rumah ni punya konsep. Okay, so rumah ni basically the concept is modern classic, tapi kita ada a bit touch of luxury sikit lah. As you guys can see, kita ada wainscoting, ada touch of gold sikit. Yes. So mungkin Damia boleh ceritakan sedikit macam mana dah dapat sentuhan luxury tu? First of all, dia punya dari segi elemen-elemen gold, and then painting, okay, pemilihan colour yang tepat lah. Okay, and then one more thing yang paling penting kan, I think the lightings lah. Okay. Lighting mainkan peranan penting lah. So macam pemilihan colour, kena pilih colour warm white, ada yang pilih colour-colour putih. Contoh macam ni, this kind of crystal punya pendant light. So sangat main peranan penting lah kalau kita nak dapat this kind of luxury looks. Tapi mungkin Damia boleh ceritakan kepada penonton di luar sana, sekarang ni kita berada di ruangan mana ni? Apa ruangan ni? Ada tiba-tiba table biru lah, ni tiba-tiba ada cushion lah. Apa purpose ni semua? Mungkin boleh ceritakan sedikit. Why? Okay, so sekarang kita berada dekat bilik entertainment room, which is sinilah tempat segala-galanya untuk kita karaoke, tengok movie. Ni panggil apa ni? Table tennis lah. Yes. Tennis table. Lepas tu boleh buka convert jadi meja pool. So segala entertainment. So that's why lah kan, mungkin saya boleh ceritakan sikit dengan penonton di luar sana. Kenapa on the wall ni kita nampak macam fabric is actually a cushion padded. Okay, and then kalau kita nampak kat floor pun kita pakai fully covered with carpet lah. So untuk mengurangkan orang kata bergemanya bila kita pasang sound system, because kat sini ada sound system lah dekat depan saya ni. Okay, so untuk memastikan tak ada orang kata bergema, berdentum. So untuk mengurangkan that kind of effect of echo. So bila sama juga bila kita tengok movie, layan movie, memang sedap lah sound dia. So dia tak ada ni lah bergema kan. So it's nicely untuk kita dengar bila tengok movie and karaoke. So elemen benda ni kita dah biasa nampak dah kalau dekat mana-mana karaoke di luar sana ataupun cinema di luar sana. Okay, Damia tahu tak, dalam rumah ni, this is one of my favourite place. Kenapa? Sebab saya pun banyak kasut and banyak backpack, because tak adalah consider collector, tapi more than ada few collection So sangatlah pentingnya. So kalau mungkin Damia boleh ceritakan kenapa ruang ni penting untuk mana-mana homeowner yang ada suka collect macam-macam benda, sama ada bag ke kasut ke. Mungkin Damia boleh ceritakan macam mana nak proses nak dapatkan this kind of ruang, apa yang penting, input dan sebagainya.
Okay, so basically kita akan of course lah, untuk homeowner kita mesti kita akan tanya apa yang you guys minat ataupun yang you guys suka collect. Of course untuk kita tahu dan kita boleh propose design. and arrange. Yes. Of course kita tahu masuk rumah mesti takut barang bersepah, letak sana letak sini. Kita nak ada satu proper ataupun decent punya storage area. So sangatlah penting di mana kita as a designer, orang kata macam contoh let's say bila owner kata I ada banyak bag. Bag pun ada banyak jenis, duffel bag, tote bag, backpack, sling bag. There's a lot of type of bag. So kita akan tanya, okay Puan, all these type of handbag, bag type, you ada berapa banyak for each type of bags? Kita detail sikit. Yes. Kenapa kena detail bila kita nak susun arrange? So orang kata bila okay, kompartmen besar ni boleh letak backpack. Kompartmen kecil ni boleh letak orang kata small bag. So it's really important. So kita akan tengok okay, in total berapa bags betul? And kita akan bagi lebih sebab kita tahu power of buying wanita sangat kuat. So kita kena sediakan ruang yang secukupnya, additional. Sama juga dengan kasut. Kasut pun ada banyak jenis. High cut, low cut, loafer. So kita tengoklah arrangement macam mana supaya kita nak maximize the space of the storage. Betul. And siapa kata lelaki tak ada hobi dan collection masing-masing. So setiap orang ada, mesti ada. So kita akan tanya in detail lah. So walaupun ruang ni adalah ruang untuk menyimpan handbag dan kasut, so kita still kita nak enhancekan the luxury looks. Kalau macam contoh kita boleh tengok on the ceiling kita ada pakai small chandelier yang proportion dengan ruang ni lah. So kita tak boleh terlalu besar, terlalu kecil, just please proportion size of the spaces. And then with the L-box ada impactful lah. So itu sahaja untuk ruangan ni. So kita move forward to next ruang. Okay guys, so sekarang ni kita berada di ruangan pantry. Betul. So mungkin Mia boleh cerita sikit ruangan pantry ni kan, apa kelebihan and why dia ada pantry dekat ruangan ni. Sebabnya sebelum ni ikutkan piping tak ada, and kita ada propose lah untuk buat satu piping as a pantry area. So why Mia? Mungkin you boleh ceritakan sedikit kan? Okay, so basically this area sangat special, which is kita masuk-masuk rumah kan, kita akan nampak pantry dulu. Okay, instead of ada kita nampak yang main area macam kitchen, living and everything kan. So this one walaupun dia same floor as entrance, tapi this area lah untuk apa, ada tetamu datang memudahkan lah. Sebabnya kita tahu rumah ni 3 tingkat, and kita masuk first masuk dekat tengah level, which is level 1. So dia memudahkan, ada instead of daripada tingkat atas nak turun ke bawah, so dia ada ruangan pantry kat sini lah, and mudah. Okay. So kalau bila sisi konsep, bila when it comes to luxury, konsep luxury classics, kita ada main waistcoat ni lah, because this was 3 years back, and then kita ada pakai dengan marble effect. This one mini island. So kita nampak dekat base cabinet tu pun ada main dengan laminated chrome gold kan. So it's a small one untuk memudahkan lah for the owner itself. One more thing yang I paling suka kat sini, I think the frame, the design, and then I think on the lightings, the pendant light, and another one is the stool. Because the colour tu kita pakai monochrome ataupun tahu tak macam black and white, betul tak? So for me quite special kat ruang ni lah. Sekarang kita dekat ruang mana Damia? Kita sekarang dekat dining area, which is main area lah. Okay. So this one dia double volume lah. So mungkin boleh ceritakan apa kelebihan bila ada double volume ni Damia? Okay, so bila kita ada double volume, of course kita punya ruang tu akan nampak luas, lebih luas daripada biasa, and then kita ada juga bevel mirror. And then this one dia kata kita pakai ni color rose bronze color. Instead of color kosong kita pakai bronze color, and ada bevel lah. Untuk menaikkan focal point kat situ. So kita main dengan pattern. That's why it's important bila kita design dulu lah before kita buat. Alright. Reflection dia sangat penting lah, memang nampak chandelier kan. Tapi yang paling best bila saya kat ruang ni bila kita duduk meja makan ni, kita tengok atas kan, nampak dia punya aesthetic punya design and looks tu on this chandelier. Kalau daripada atas kita nampak gold kan, tapi dari bawah ni kita nampak gold and lighting dia. Dan kat sini pun curtain pun kita pakai double volume motorized lah. Kalau tak motorized nak tarik satu memang berat, susah lah. And of course kita dekat sini ruang makan ni kita punya langsir dan kita punya lampu chandelier dua-dua motorized. So easy maintenance bila motorized.
of course kalau tak macam contohlah, let's say saya delay tak pakai motorized kan, nak cuci susah, in case nak maintenance takkan nak pasang scaffolding kan. Betul. Ini nak kena alih lah. Kita kena fikir in future macam mana. Alright. So dari segi meja ni mungkin boleh ceritakan, dia nampak unik sikit. Selalu kan marble black apa semua, ni tiba-tiba ada macam light color brown, light brown. Okay, so dia punya meja ni memang kita specially kita propose marble pattern, tapi ada juga pop up sikit on gold, brown, okay. Supaya ada kelainan sikit lah, lain daripada lain instead of typical kan. Next to ruangan dining ni, belah kiri ni adalah ruangan living. So dia open concept, tapi kita bahagikan dengan konsol lah, untuk membahagikan antara dua ruang, antara living dan juga dining. Okay, so sekarang kita berada di ruangan living, di mana tadi dia connected with dining. So ruangan ni mungkin Mia boleh ceritakan sikit pasal looks of the TV panel and then the treatment of the walls semua kan. Okay, so basically kita punya living ni main attraction dia pada TV panel, which is kalau you guys boleh nampak kita ada profiling dia gold lah, kita buat profile dia. And then of course kita marble pattern for TV panel, and then the rest of course kita ada wainscoting, okay, surrounding. Tapi apa yang best sikit kan, okay, kalau kita tengok on this side of the wall kan, dia nampak wainscoting kan, tapi actually ni ada backing panel, kita bring forward ke depan untuk ada main lighting kat sini. Mungkin Mia boleh on sikit lampu kejap and tutup, sebab sekarang ada baby dari dulu actually. So kita demo sekejap je. Okay. Mia pasang kejap. So instead of typically straight on the wall, so kita bring forward this wall lah ke depan and then pasang dengan wainscoting. So sekejap, kita nampak lighting kiri dan kanan ruangan ni lah, untuk nampakkan dia punya center point of the area untuk belakang sofa ni. And mungkin saya boleh ceritakan sikit dari segi penggunaan sofa ni pun kan, kita kena pilih colour yang betul lah, macam this kind of colour which is dia ada looks of luxury kan, and then nak blend in dengan ruangan dining tadi lah kan, the colour scheme. Sebab bila dalam satu rumah ni scheme colour tu kena betul lah, memainkan peranan penting. And then apa yang paling best kan, saya suka ruangan living ni kenapa? Dia punya view, dia ada akses ke swimming pool. Alright, so jom kita tengok kat sini. So dekat sini adalah ruangan luar dia lah. So inilah pool dia, which is dia consider macam lap pool, and then pool ni actually kita tukar balik all the tiles, and then on the fence pun kita buat baru lah, for privacy kan. So dia macam bila kita connected dining, living dengan boleh nampak pool, bila dengar bunyi air dia rasa tenang lah, bunyi insects. So kat belah luar ni it's not only the pool, so dia ada ruangan lepak kat belakang sana, and then belah kiri ni dia ada small gym lah. Kita boleh tengok, this one is a small gym area, and then kat sana ada tempat lepak kan. So dia macam orang kata ruangan komplit untuk orang kata beristirahat, bersenam dan sebagainya. Relax lah kat sini. Betul? Okay. So mungkin kita boleh tunjuk sikit ruangan lepak dekat luar tu. So dia ada ruangan lepak jugalah, bukan dalam saja tempat duduk, tapi dekat luar pun ada ruangan lepak. So as you guys can see here, kita ada outdoor seating. Jadi of course contoh yang kiranya kalau homeowner ada anak-anak main swimming pool, so boleh duduk sini, kita sambil tengok anak, sambil kita boleh duduk, boleh baca surat khabar, boleh kalau ada guest kita boleh chit-chat dekat sini. Okay, so sangat santai, and probably kalau you guys tengok, of course ruang ni sangat nampak spacious, and then ada sedikit dekor. Okay, dengan ada chandelier, kipas ada so don't worry, memang sejuk, santai petang-petang. Okay, so ni tempat yang paling ditunggu-tunggu semua orang. Okay, dalam setiap rumah biasanya memang akan ada kira ini ruang nadi utama, betul tak? Untuk para isteri wanita di luar sana, iaitu dapur. As you guys tahu, rumah ni kita baru shoot after 2 years plus. Jadi kalau you guys boleh tengok, condition masih elok, masih tip top. Konsep kita of course kita match with the whole house, which is modern classic. Tapi dekat dapur ni okay, ada modern, tapi more like minimalist a bit. Sebab this is request by client. Jadi of course main thing yang I can tunjuk dekat you all. Okay, first of all the kitchen door, maksudnya cabinet door. Kalau you guys boleh tengok, dia punya pintu ni kan,
akan nampak line-line kan. So this one is actually groove line kita buat. Instead of plain door, kita letak groove line, so that akan nampak dari jauh, kita akan nampak efek dia sangat lain. And then ada, kalau you guys nampak perasan dekat sini, kita ada gold, element of gold kita letak. Okay, gold lining sini. Okay, and then kalau you guys nampak lagi kan, okay, kat sini in the heart of the kitchen kita akan nampak island. Okay, island ni paling best sebab contoh kita nak masak, memang preparation sangat luas, kita nak memotong, kita nak macam-macam lah, menggaul ke apa benda kan. So nak raya tu lagi akan banyak makanan berkecah kat dapur, ramai orang. Kalau you guys tengok ni, dia punya top of course masih tip top. Apa yang I boleh cakap, condition dia sangat elok. Okay, kalau kita kata nak memasak ke apa, memang tak ada masalah. Okay, up until now, even after 2 years. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di ruangan solat ataupun mini surau di dalam rumah ini. Okay, so kalau bila kita cakap pasal surau, apa yang paling penting untuk menentukan orang kata arah kiblat ataupun panduan kiblat. So inilah kita ada penggunaan mihrab. Mungkin Mia boleh ceritakan sedikit pasal orang kata this kind of design ataupun what kind of material it is. Okay. Alright, so memandangkan ruang surau ni dia punya arah kiblat dia di penjuru ruang. So the best design yang kita propose is actually design motif ni. Motif ni kita panggil Arabic motif ataupun arabesque, which is from Middle East lah kan. Okay, so material dia kita guna siluka, CLC. Okay, which is waterproof, boleh indoor outdoor lah. So benda ni kita kena design ada software dia kan, software khas dia. So bila kita masuk mesin, dia just potong pakai mesin lah. So it's easier for ni for the ni lah. So bila kita nak solat tu kan, dia punya ruang ni ada vibe macam dekat masjid, surau. Betul. So dengan tambahnya lagi backlighting, so bila nak solat tu kita punya khusyuk, fokus ke arah kiblat tu betul-betul khusyuk lah. Even kita tengah baca doa pun memang kita tengok pun fokus lah. Lebih lah, betul. So dengan kapet dia yang empuk, betul-betul feel macam surau lah, sebab kita ada line soft dia. Betul. Kita dapat muatkan 2 row dekat ruangan surau ni. Rumah dah cantik, apa surau mestilah wajib ada kan. Kalau ada lebihan space, why not kita buat ruangan surau ataupun solat. I think sejak PKP lebih ramai homeowner yang request nak ada surau, ada mini office kan, sebab sekarang pun ramai dah orang kata hybrid work kan, work from home dan sebagainya. Itu saja untuk ruangan ni. So kita boleh ceritakan orang kata final level di tingkat atas sekali. Let's go. Okay, so sekarang kita berada di guest room lah. Okay, boleh jadi guest room ke kita punya tetamu ataupun family datang. So inilah ruangnya. Okay, sangat simple tapi I like it because kalau you guys perasan kita ada built-in wardrobe. Okay, ada dressing table, siap ada lampu lagi. Okay, so memang cantik lah. For me, dia punya vibes tu lain daripada yang lain. Okay, untuk design pula, of course you guys nampak tak, design ni lebih kurang macam kitchen cabinet. Okay, untuk rumah ni. Kenapa? Sebab kita nak matchkan balik lah. Okay, as you guys can see sini, kita punya design nampak seamless, nampak lebih kemas. Okay, sama juga dia plain design tapi kita ada add on groove line. Okay, so that instead of plain, dia nampak lebih ada design and nampak lebih kemas lah. Of course, colour mainkan peranan yang paling penting. So kalau you guys boleh tengok bilik ni ikutkan dia punya colour more to like nude colour. Dia kira soft colour. Okay, kita tone down sikit. Tapi kalau you guys boleh perasan, contoh macam katil ni sendiri, dia punya throw pillow instead of yang lain ni kita dah colour white kan. Okay, so kita letaklah dia macam gold, macam a bit I think brown with pattern. So dia akan menaikkan katil dan ruang ni lah. Okay, very I think very simple and sedap mata memandang. Okay, sekarang kita berada dekat bilik baby. Okay, so dekat kids room ni yang paling saya suka lah kan. Of course, you guys boleh tengok dia punya dinding. Okay, kalau you guys boleh nampak the wall itself, kita gunakan wallpaper. So kalau perasan wallpaper dia, of course ada elemen-elemen
nature and then animals, okay, sebab kita nak matchkan balik dengan kids room ni. Apa purpose dia? Of course untuk as a playground untuk kanak-kanak, okay, daripada dia kecil, daripada baby, infant sampailah dia 4, 5, 6 tahun, betul tak? Okay, so memang design ni sangat-sangat cantik for me. And then you tengok dekat this wall pun sama, kita gunakan kita still letak wall paint wainscoting untuk matchkan dengan the whole house punya konsep, which is modern, klasik. Tapi kalau you guys perasan, kita letak juga frame, okay, treatment lah, okay, wall treatment for the kids. Nampak sangat comel, so I memang sangat suka. You guys boleh tengok dia punya bedding set dia, and then kita ada baby cot, okay. Memang sangat-sangat menarik and sangat-sangat comel lah. I memang sangat suka. Okay, so sekarang kita berada di ruang mana? Family area, which is consider macam second living lah. Which is that's why we call family area. So kat sini sama juga konsep dia. Kita menggunakan like wainscoting because of the concept yang kita nak guna pakai. And also macam kita nampak pattern TV panels lebih kurang dengan bawah. Tapi yang kelainan ni kita ada buat on the left and the right side tu ada display lah. Display and also come with LED strip. Kenapa LED strip ni penting? Supaya untuk bagi the vibes, ambience untuk dapatkan the luxury looks. On ceiling, of course, kita ada apply L-box, okay, and then ada dua pendant light lah, okay. And then ni pun dia ada goals looks lah dengan ada finishing hairline goals. So goals pun ada banyak jenis sebenarnya. So that's why kadang-kadang kenapa orang kata kenapa gold dia dapat cheap. Tu kalau macam dia pakai emas telur. Kat sini very simple, kita ada wall light kiri kanan, okay, and then this area pula kita buat wainscoting dia. So boleh allocate untuk ni lah, proportion untuk 3 gambar. Betul. So bila kita cerita pasal ruangan family area ni, kita lebih nak ruangan santai, bukan formal macam ruangan living. So that's why kalau dari segi penggunaan sofa ni, dia L-shape and bulky. So kalau kita tengok actually dia boleh adjust dari segi belakang dia ni, boleh tolak ke depan. Okay. Kalau nak lebih selesa, nak santai, boleh tarik ke belakang. Okay. Nak more extra space, ni pun boleh adjust. Yes. So penggunaan sofa pun kita titik beratkan lah untuk apa functionality on every spaces ruangan di rumah kita. So kat sini kita berada di ruang main cave. Apa yang saya suka pasal ruang ni adalah pasal ceiling dia. Dia ada fiber optic. So macam kalau you guys ni suka travel, tengok nak tengok aurora ke, tak payah pergi Iceland ke apa, kat rumah sendiri dah boleh lah. So kita buat black painting and then kita ada fiber optic. So bila pasang tu nampak macam suasana malam lah. So dia lebih kena bila kita pakai black painting dan fiber optic. Kalau pakai warna putih tu dia punya aura tu kurang sikit lah. So kat sini it's complete set macam gaming punya area. Nak buat kerja big screen ada, PS5, racing, and then this one kita buat ni lah display. So kalau kita macam contoh LED strip selalu color warm white, putih kan. Because this is a main cave, kita nak match balik dengan fiber optic. That's why LED strip ni pun kita main dengan color blue color. Baru dia punya vibes and feels tu betul-betul rasa. Kalau nak cerah tak ada masalah. Ada je lampu, kita boleh tutup fiber optic. Kalau nak feel, okay, tutup lampu main, pasang lampu fiber optic, pasang LED strip. Dekat shelf ada, dekat display sana pun ada. So ni memang complete for the man self. So sekarang kita berada di orang kata ruangan utama untuk setiap rumah, kerana ni adalah ruangan untuk homeowner tersebut, iaitu ruangan bilik tidur, master bedroom. So master bedroom ni kan, dia bagi saya dia lain sikit daripada yang lain. Mungkin Damia boleh ceritakan sikit pasal the layout itself about this room. Alright, so master bedroom ni kita ada separation tau. Separation between bahagian tempat tidur dengan bahagian macam kita santai lah. Okay, so Damia macam mana you kata ruang ni you boleh separate? Sebab I nampak open je. So macam mana you boleh identify the separation of these two area, antara ruang mini living dan juga ruangan katil ni? Okay, so basically kalau kita kan nampak kan, okay, this part, okay, you guys nampak kita ada, kita panggil apa? Macam panel, pillar lah, orang kata pillar ataupun this kind of arch lah yang you kata sebagai pembahagian lah. Yes. So pillar ni kita bukan buat, kita buat special, kita spray paint dekat sini, dekat side juga, okay. So basically it's a custom pillar. Kita letak, kita propose black colour, okay. And then kita ni lah juga buat ada profiling untuk maintainkan dia punya
classic looks tu. So tak semestinya you guys kalau nak bahagi antara dua ruang, walaupun ruang tu besar, kena pakai folding glass ke, dinding ke, hidden door ke. Bila ruang you dah besar, you buat macam tu, dia akan nampak cramp sikit lah. Tapi itu bergantung kepada individu itself. So this house dia nak maintain the spacious looks tu, tapi nak ada nampak separation. That's why lah kita propose this kind of pillar, this kind of design untuk menentukan dua separation. And then one more thing, kalau macam contoh orang kata nak pembahagian design pun ataupun ruang pun, dengan pembahagian ceiling pun kita boleh nampak separation of that two spaces. Macam contoh kita ada nampak satu L-box dekat ruangan living ni, okay? Dan another L-box dekat ruangan master tersebut. Yes, betul. So kat situ lah kita boleh macam contoh identify. Identify lah pembahagian dua ruang. So kat sini pun kita macam suka sikit lah, macam contoh tak perlu bila masuk bilik tempat tidur kan. So ada ruang santai, kursi. Tapi one thing kalau you guys perasan, kalau rumah ni dia berkonsepkan tadi kita cerita modern klasik, ada luxury touch. Tapi kalau kita tengok sofa ni dia macam kontras sikit untuk nampak a bit modern lah. So dia tak ada masalah, tak semestinya kena satu konsep dia. Yes, dia boleh campur jugalah. Ada mix and match a bit boleh, tak ada masalah. Alright, so on I think dekat area katil ni paling penting kita akan nampak of course bed head lah. Bed head ni benda paling utama kita akan nampak. Kiranya kalau eye level kita akan nampak dulu on bed head, which is the full height lah sampai atas ceiling. Okay, so kali ni bed head kita guna cushion padded. Okay, and then dia punya frame kita ada apply pakai gold dan juga yes, this one bronze mirror. Yes, bronze mirror. Tapi kalau you guys nampak dari jauh kan, dia satu macam nampak satu pattern kan. Tapi this is actually fabric. Tapi kita nak pakai nampak material sama, tapi this is wallpaper actually. So dia nak nampak macam bed tu besar, tapi actually tak semestinya the whole kena pakai cushion padded. Cushion padded ni kita ikut size lebar ke katil. Dan kira ni kita pakai wallpaper. So dari jauh mungkin nampak sama lah, nampak besar, tapi actually it's not lah. Tapi paling best bilik ni kan, the view guys. Walaupun tengah ada construction, before ni tak ada construction kan, nampak view hutan, bukit. Green lah, green view memang best. Tinjau bawah sikit nampak swimming pool kan. Betul. So paling best rumah ni boleh katakan banyak, setiap ruang boleh ada TV lah. Macam sini pun ada TV itself, tak perlu nak pergi ruang living ke family area kan, sini pun ada ruangan TV itself. Okay. So and then kiri kanan ni kita ada ni lah buat open compartment untuk macam display accessories kan. Sebab accessory pun sangat penting untuk rumah tu lah. Part of decoration, hiasan. Kenapa you guys TV panel semua lebih kurang sama? Sama juga dengan penggunaan colour ataupun konsep. Bila kita masuk rumah, daripada first masuk pintu masuk and then ke setiap ruang apa semua tu, dia kena synchronize. Synchronize tu maksud apa? Dari colour scheme, dari segi konsep, ada repetition. Sebab kita nak ada synchronization. That's why lah panel pun lebih kurang yang kita nampak. Tapi ada adjustment dari segi sizing, display and then the compartment itself. So ada perbezaan juga, bukan tak ada perbezaan. Okay, Damia. So ada lagi ke nak cerita? Ada. Jangan tinggal. Ada lagi satu ruang. Iaitu walk-in wardrobe. So let's go. Okay, so tadi kita dekat master bedroom kan? Sekarang kita berada di walk-in wardrobe master bedroom. Okay, so dekat sini as you guys can see, kita punya wardrobe sama juga macam ruang bilik tidur yang lain. Kita repeat the same thing, tapi okay, this area of course kita ada juga untuk letak of course kita punya collection of items lah, tak kisahlah apa-apa barang sekalipun. So kita ada buat kita panggil apa, open shelf. Okay, so dekat ruang ni bila masuk je kita akan dia nampak wow lah, sebab kita ada lampu apa, chandelier ataupun pendant light, and then dekat tengah-tengah ni kita letak mini island. So kita boleh ada letak sikit-sikit lah kompartmen kita punya watches ke apa-apalah kan, accessories kita. And then sebelah ni pula ada kita panggil apa ya, bench. Okay, so at least kita boleh duduk and then kita boleh pakai stokin ke apa ke kan. So this is the part yang I suka lah. Okay, kita ada island dengan bench. So last but not least, ruang bilik mandi. Okay, so bilik mandi pada saya sangat suka. Okay, because the design, okay, you guys nampak ni dia punya kita punya panggil apa, sinki. Okay, so kalau you guys perasan, overall kita guna colour earth colour. Okay, ada colour putih, nude colour, and then kita ada juga apa, kalau you guys tengok lantai kita maintain, actually this one is existing
macam limestone tiles. So kita maintain sebab nampak dia punya eksklusif, okay. And then ada bathtub, okay. Dia punya kedudukan dia very macam ruang ni sangat-sangat spacious. Okay, you guys tengok juga dekat area sini, you guys nampak sinki, and then ada kita panggil apa? Seamless. Okay, seamless kira mirror. Actually dia bukan sahaja mirror, dia juga ada another purpose which is untuk storage. Okay, so kita boleh buka lah. Okay, so this one custom lah. Okay, dalam tu kita boleh letak macam-macam, kita punya berus gigi ke apa ke, kita boleh letak dalam ni lah. Last, untuk ruang mandi ni pada saya sangat unik sebab dia ada split between two area lah. Satu untuk shower, satu lagi untuk kita buang air lah. Okay, WC punya area. So basically kalau you guys tengok dia punya area ni, kita ada cermin. So kita punya cermin tu of course the view sangat menarik. Kita akan hadap the nature lah. Okay, that's the best part yang I paling suka. Okay, so Alhamdulillah kita dah settle tour untuk rumah ni yang almost 3 tahun dah. Betul. Siap kita datang dan kita shoot. So inilah hasilnya, tetap cantik, tetap utuh dan kualiti masih ada di situ ya, Damia. Yes. So rumah kiranya house tour kali ni memang unik. Biasa kita after siap kita akan terus shoot. After siap terus shoot, after siap terus shoot. Tapi kali ni memang after nak dekat 3 tahun. Yes. Okay. So kita nak tunjukkan dekat situ dari segi apa? Walaupun dah 3 tahun, kualiti, ketahanan, design, kecantikan masih ada di situ. Masih ada di situ. Okay. So itu sahaja dari kami. So kepada anda di luar sana yang mencari ID consultant, carilah kami, boleh consult dengan kami, boleh contact kami untuk dapatkan free consultation session. Alright. So itu saja setakat ini. Saya Hanan. Saya Damia. From MyDP, your vision, our creation.